lagune. Wak. Nun. Punten jiki sing kamanan garap nyambut Jawa. Ayo mangga. Mangga. Ayo, lagi sore nih. Lagi sorenya harus sempet, Wak. La ilaha illallah. Mangga, Pak. Bapak Pabres tak ini. Oh iya sangka. Petugas sing ditakonan nak. Omonan seletine mlongo. Hei. Sogok kan niku. Ku semune. Pesen karo masyarakat. Bro. Assalamualaikum. Ya. Iya Hei, cangkem aja ngemut kelengkam. Assalamualaikum warahmatullahi Ayo warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ayo Pak, ngomong apa Pak? Pesen apa Pak? Ayo, kira-kira. Ngomong. Iya bangga begini. Iya. Ada ibu. Ya. benar. Apa cek ana? Sing Pada nyukuri Apa gua ya? iya Pak. Iya Pak. Iya cai. Iya Pak. Assalamualaikum. Iya. Iya bagus. Iya Pak. Iya aku. Iya Pak. Iya, mangga. Lah lu nemu petugas sing ngendi kayak konon ya. Demikianlah sambutan dari Bapak pihak keamanan. Iya nih kan. Yang baru saja kita dengarkan bersama-sama. Iki kari Mudah-mudahan dompet murah. Polres dompetnya kari. Pak. Pak, murah ketinggalan iki. Dompet dana dompet. Oh. Ayo dihormati. Tuh. Banget. Kanggo. Pantes yen Awang lanang nu wadon si penganten si penganten manis meseme ayu rupane rosoma sing dadi lanang sumpinge kembang jaya mulia kembang jayamu sing dadi wadon sumping kenangan jaya mulia jaya mulia pengantin baru salaman karo tamu numpake beca keliling ning kota karo soma singgah dene di pengantin asing jadi pengantin wadone ayu lanange ganteng pasangane pengantin baru turun ning kelambu karo soma karo soma lanange ganteng wadone ayu pasangane
Sambutan dingin enak mah. Ah. Oduh. Ada keributan tamang. La ilaha illallah. Panjakedian. Mumbai dipecat. Baik para haridin, Hadirin. hadirin, kami atas nama wakil daripada Bapak Pemangku Hajat Iya benar. untuk sabun. mengucapkan Ah. ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu Kutangan. Jol. Ibu Ibu undangan. undangan yang mana telah Untuk cangkem benges. sudi meluangkan waktu, melangkahkan kaki, menyumbangsikan di dalam rangka resepsi hajatnya Mbah Buyut Bagus Rangin. Rangin. Selamat Hari Raya. untuk pengantin. Selamat meninggal. Meninggalkan Nah, dunia akhirat. remaja Iya benar. memasuki Dunia neraka. ya benar. Ya wadone Iya. senok demen karo bocah kiyen ge. Beli kono aja beli. Maune priwen dipacokaken? Iya maune dijodohaken. Senoke balik sing endi? Balik sing Hongkong. Oh, balik sing Hongkong. Gini lanange gudal melulu. Macam kemuyung bang. Iya. Rai kayak jaran. Geleman temen wadonane ya. Anu ne untune metu siung. Senang nih pengantin lanang. Nggih, Pak. Uduk nggih. Iya. Iya dingan. Anaknya siapa, Nang? Anaknya siapa? Anaknya siapa? Kasmin. Asmin. Bapaknya masih urip. Wis mati. Iya. Matinya nang apa? Cokot iwak. Dicokot apa? Iwak lele. Dicokot iwak lele. Iya bener. Iya. Iya. Senang ge jadi pengantin ge suka terima lanang karo wadone. Ya beli anu Mbak. Oh, beli. Belah bocah kaya. Ken ge senang ge dikongkon sapa mene-mene ge. Kadira timah. Ken ge lagi badudan ge nang. Pada baik. Istilahnya pengen di badut. Arep ngali ta beli. Ya mana ning aneka tunggal to ning. Masa gelem magon ngon. Apa? Iya bae aja. Iya bae. Masih demen tangga kita. Lah. Iya bener. Pengen kawin, Jol. Iya. Sira kudu dikawin beli kono. Oh, kira ningan ayo. Tenang-tenang priwen kok bakal wis wareg. Tinggal aja. Ngali. Iya bener ya sira. Oh. Mali sira. Lah. Pengantin wadon iku. Suruh diharap. Kan kabocetan kayangane macam. Sira mah diladeni bae. Sumping nakakang pan ngomong mumpung lagi sepi uwong wis lawas hubungan batin aja melang lidi kawin. Wong lanang jaman sekian janjine ora bohongan, janji pasti sehidup semati, nanging nyatane ora bukti. Kurang apa kakang sumpah, Apa sih? masa adil beli percaya wis lawas hubungan batin aja melang
beli dikawin. Sing bener Kang. Bener wong ayu. Lamun bener Kang Pendi arepan ngawin. Ngomong si gampang sing penting buktine dingin. Aja watir wong ayu lan aja Sing melar. bener Kang Mas. Pasti bakal siratek sayang. Langit bumi dadi saksi nyakseni wong madu janji. Lanang wadon wis hati sampai kapan dadi saksi. KPM lebih gede sumpingna kakang pan ngomong mumpung lagi sepi uang wis lawas hubungan batin aja melang beli dikawin. APM lebih gede Wong lanang APM lebih gede zaman APM lebih gede APM lebih gede APM lebih gede pasti APM lebih gede APM lebih janji gede. pasti bakal bukti tapi nyatane ora jadi. Urang apa kakang sumpah masa ade beli percaya wis lawas hubungan batin aja melang beli dikawin. Lamun bener Kang Mas arepan ngawin. Ngomong si gampang sing penting buktine dingin. Aja watir Beda Kang wong Dodo. ayu lah. Pasti dikawin. Langit bumi dadi saksi nyakseni wong madu janji. Lanang wadon wis hati ora bakal mati siji. Langit bumi dadi saksi nyakseni wong madu janji. Lanang wadon wis hati Moga-moga dadi siji. Agunging pangapunten sabudaya kalabatan Bidi Gula Separkanca keluarga besar Chandra Sari kata kesaunan kali panjenengan sami